Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar Iqra keempat halaman 25. Ya Allah, ya Rabbi berikan ketenangan buat Bu Jumiah. Kalau ngaji dia suka takut duluan. Gak usah takut. Salah, bener, gak apa-apa lagi belajar ini namanya juga. Gak usah takut. Yuk silakan Bu Jumiah. Taut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi Wa idza sa'alaka ibadi. Bagus. Kemudian. la yusufu wa akhuhu La Yusufu wa akhuhu. Coba ulang lagi. la yusufu wa akhuhu Wa akhu. Huja panjang. wa akhuhu Wa akhuhu. Ya nggak apa-apa terus. nasiyahu tahuma Nasiyahu tahuma. Kemudian. Terus. wa qaraku lahu banina Wa kharaqa lahu banina. Kemudian. apa nampak? Oh nggak tampak. Maaf nih Aruni. Nih Aruni. Aruni madza khalaqu mana? Itu barusan. Aruni madza khalaqu. Coba ulang lagi. Aruni madza khalaqu Kemudian kafa bina hasibina kafa bina hasibina. Bagus. Kemudian. hadihi bito atuna Hadihi bida'atuna. Bagus. wasulasya waruba'a Sunya pendek. Wasula sawaruba'a. Coba ulang lagi. wasulasa waruba'a Su sama ba'nya pendek ya. Nih yang panjang nih saya lingkari ya. Ini saya tanya, Bu Jumiah kok jadi pinter, siapa yang ngajarin? Bu Warsining sih katanya. Nah, tuh ada tuh orangnya ya. Terus belajar ya. Nih yang panjang ini tuh. Wasula sawaruba'a. Ini yang dilingkari yang panjang ya. Yang nggak dilingkari yang nggak panjang ya. wasulasa waruba'a Wasula sawaruba'a. Kemudian. qalu taqasamu Pinter. Qalu taqasamu. Kemudian. bima kasabu mataroka Bima kasabu mataroka. Bagus. Membacanya boleh terputus-putus. Yang bawah ini. Yuk Bu Jumiah. qala manahakuma Qala manaha
Kemudian. libasahuma liyuriyahuma Libasahuma liyuriyahuma. Bagus. sholataka Sholataka. Kemudian. ala syakilatihi Ala syakilatihi. Pinter nih muridnya Bu Arsining sini. Masya Allah. Yuk, yang ini. sodaku ma'ahadu Sadaku ma'ahadu. Kemudian. hadisu Musa Hadisu Musa. Hadisu Musa. Sunya pendek. Ya lagi. hadisu Musa Pinter. Kemudian. Nih gurunya ketawa nih. Seneng nih pinter muridnya. Nah, Bu Arsining sih. Yuk. kafaru bi ayatina Kafaru bi ayatina. Kemudian. kana iqabi Kana iqabi. Kemudian. bima khalaqa wala ala Bima khalaqa wala ala. Kemudian. qala la taqafa Qala la takhafa. Kemudian. wa huwa ya'iduhu Wa huwa ya'iduhu. Ya'iduhu bukan ya'isuhu. wa huwa ya'iduhu Wa huwa ya'iduhu. Kemudian. Pahama. Astagfirullahaladzim. Iya, benar. Wahamana wa koruna. Wahamana wa qaruna. Kemudian. Wiha wawakihu. Fiha fawakihu. Kemudian. Haruna wa Musa. Haruna wa Musa. Kemudian. Terus. Laha malikuna. Laha malikuna. Linya pendek. Laha malikuna. Coba lagi. Laha malikuna. Pinter. Kemudian. Walu inu bima qalu. Nih yang panjang. Ini kelihatan nggak tulisannya saya? Yang panjangnya. Walu inu bima qalu. Nah itu doang yang panjangnya. 1, 2, 3, 4. Coba lagi. Ayo. Walu inu. Lu-nya pendek. Walu inu. Walu inu bima qalu. Pinter.
walu'inu bima qalu. Nah, kalau Bu Jumiah merasa tidak pintar terus nggak belajar ya semakin tidak pintar. Kalau Bu Jumiah rajin tuh, di sini orang banyak yang sayang sama Bu Jumiah. Ada Bu Kalestari Ahnan tuh, ada Bu Arsiningsi, bisa belajar sama teman-teman yang lain, ada Bu Neni, tuh banyak ya, insya Allah. Sering belajar, lama-lama terbiasa, lama-lama pintar. Yuk, kemudian. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Kemudian, bagus. Qala la goliba. Qala la goliba. Gonya panjang ya. Goliba. Qala la goliba. Bah, pinter. Qala la goliba. Kemudian. Ha huna qaiduna. Pinter. Hahuna qa'iduna. Ini pinter ya bahasa Indonesia ya. Bisa kamu pede itu bagus. Suaranya juga jadi bagus. Terus. Fasalakahu. Ya benar-benar. Fasalakahu ya Nabi. Fasalakahu ya nabi'a. B-nya panjang ya. Nih, B-A. B ini panjang. Yang panjang. Fasalakahu. Ya Nabi. Bi'a. Yananya ketinggalan. Yananya ketinggalan. Astagfirullah. Tenang. Tenang, jangan buru-buru. Kamu nih, yuk. Fasalakahu ya nabi'a. Fasalakahu ya Nabi'a. Coba lagi ayo. Gak usah takut ya, tenang aja. Yuk. Fasalakahu ya nabi'a. Pandai. Muridnya Bu Arsining sini. Terus. Wakafa. Wakafa bina hasibina. Yang panjangnya sedikit lagi tuh ya. Saya kasih tanda ya. Wakafa bina hasibina. Nih yang panjang. Ayo. 4 yang panjang. Wakafa bina hasibina. Pandai. Wakafa bina hasibina. Kalau Bu Jumiah itu tinggal konsentrasi, bacanya jangan takut, udah hebat. Bu Cengtang juga kemarin banyak kemajuan. Cuman beliau kalau bunyi N-nya jadi ke eng. M-nya ke N, itu doang kecampur-campur. Dia juga udah pinter. Cuman saya bilang gak usah khawatir, yang penting belajar aja. Karena memang wajibnya kita belajar. Bukan pinter kok. Yang pinter juga setan masuk neraka juga. Banyak orang yang pinter lebih duluan disiksanya daripada penyembah berhala. Kalau kepandaiannya hanya dibuat untuk sekedar sombong ataupun tidak diamalkan ilmunya ya. Gitu. Jadi tenang aja Bu Jumiah ya, nggak usah takut. Yang penting belajar terus. Mumpung di sini banyak teman, banyak yang sayang sama Bu Jumiah ya. Tuh Bu Kalestari juga sayang banget. Kalestari, Kawak Bu Arsiningsi, tuh Bu Kades ya. Kemudian Walia. Walia fiha ma'aribu. Udah bener, udah tinggal panjang pendeknya di sini ya nih. Yang panjang piha sama ma'a. Coba lagi. Yang panjang cuma 3 tuh. Ayo. Walia. Tenang.
Coba dulu. Waliya fiha ma'aribu. Tuh udah bener, cuman di dianya. Ianya panjang nggak Bu ini? Ianya pendek kan? Nih Iya. dengerinnya nih. Nekannya di pi. Waliya fi. Tuh. Waliya fiha ma'aribu. Ayo tinggal ianya doang yang panjang pendekin. Waliya. Astagfirullahaladzim. Bener. Iya tenang. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku tenang ya. Waliya fiha ma'aribu. Waliya fiha ma'aribu. Kemudian kafaru. Kafaru sabaku. Pandai. Kafaru sabaku. Saya senang mendengar suara Bu Jumia dengan percaya diri begini aja udah hebat banget ya. Masya Allah. Kemarin kan nangis ketakutan. Jangan ya. Terus Yuri itu. Yuri itu. Khiyanataka. Yuri itu khiyanataka. Pinter. Bu Jumiah. Amanirim. Sadaku ma'ahadu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sodaku ma'ahadu. Kemudian. Wakanu lana khosiina. Wakanu lana khashi'ina. Kemudian. Jahadu wasobaru. Jahadu wasabaru. Kemudian. Ahadana makanahu. Tenang. Bener. Tenang. Ahadana makanahu. Bener. Tenang. Kahadana makanahu. Ahadana makanahu. Kemudian. Wana'a bijani bihi. Wana'a bijanibihi. Wana'a bijanibihi. Iya, kemudian. Kanu yusari'una. Kanu yusari'una. Kemudian. Maka dayas siku. Maka da yazigu. Kemudian. Wama kanu sabikina. Wama kanu sabiqina. Bagus. Kemudian. Tenang ya Jum ya. Jum. Tenang ya Jum. Di depan udah ada yang nunggu tuh Jum. Cowok Jum ganteng Jum. Ya. Amin. Tenang ya. Tenang, kamu udah hebat kok. Yuk. Ya talawamuna. Ya talawamuna. Kemudian. Gofiluna. Gafiluna. Kemudian. Rokibuna.
ragibuna. Kemudian. hafidina, Hafidina. Kemudian. khosiina, Khashi'ina. Kemudian. khatiina, Khati'ina. Kemudian. wibudunihi, Fi butunihi. Kemudian. biibadihi, Bi'ibadihi. Kemudian. kolali, kolali abihi, Qala qala li abihi. Kemudian. maqalidu, Maqalidu. wasana zidu, Wasanazidu. la yauduhu, La ya'uduhu. naik atas Pak. Iya. Saya sibuk nih. Ya, silakan. Sayusibu, Sayusibu. huna, Huwa ya'idu. huwa yaizuhu, Huwa ya'iduhu. huwa yaizuhu, Kemudian. batu hajiru, batu Hajiru. ya majidu, Ya majidu. ya baisu, Ya ba'isu. Panjang. ya raufu, Ya ra'ufu. wa kadzalika, Wa kadzalika. bi'asoka, Bi'asaka. ma mana'aka, Ma mana'aka. Kemudian. baca alani, Wa ja'alani. si'atihi, Syi'atihi. ya muta'ali, Ya muta'ali. Pintar ya, Masya Allah. Mandirem, yuk. Nah, silahkan Bu Jumi'ah. Turo. Ya. fitu fataha, Turawidu fataha. Kemudian. kanu fiha fakihina, Kanu
fiha fakihina. Kemudian Wahina tad'una. wahina tad'una. Kemudian Wayakuluna mata. wa yaquluna mata. Kemudian Hadana subulana. hadana subulana. Kemudian Taba wa amana wa amila. taba wa amana wa amila. Kemudian fiha Fiha ma'a. Fiha mana. ma'ayisha. Fiha ma'ayisa. Fiha ma'ayisha. Kemudian Bi ayatina yukinuna. bi ayatina yuqinuna. Kemudian Sabiru warobitu. sabiru warabitu. Kemudian Wajahadu fisabilihi. wajahidu fi sabilihi. Kemudian Waqa'u lahu sabilina. faqa'u lahu sajidina. Coba lagi. Waqa'u lahu sajidina. Faqa'u lahu sajidina. Kemudian Watu risiki watu risinina. waktu risinina. Ini uzu Uzu fisabili. utu fi sabili. Kemudian Wakutubihi warusulihi. wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian Lasyahironi niridani. Astagfirullahaladzim. la sahirani yuridani. Lasyahironi yuridani. Kemudian
Satu lagi, wahoroku. Halo, Bu Jum. Mana Bu Jum? Kok nggak ada suaranya? Halo, halo. Malah nutup mic. Wa kharaku lahu banina. Satu lagi. Mana Pak? Nih, yang paling bawah. Lasahirani yuridani. Ada nggak paling bawah? Nih, paling bawah nih, yang merah. Oh, itu. La syahironi yuridani. Lasahirani yuridani. Kemudian. Fakoroku lahu banina. Wa kharaku lahu banina. Alhamdulillah, Bu Ibu sudah halaman ke-29. Besok 30 ya. Sudah banyak kemajuan. Belajar lagi sama Bu Warsiningsi ya. Sama teman-teman tuh ada Mbak Titi, ada Kalestariah. Semangat terus Bu Jumiah. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.